gilit thingnai channel lo thlir thin tu te chi bai ule I school thi chome lar tak mai ani a emi sil char vai ho te po hian du em a ati sel boka vai tong in hi school thi iskus ti ni a he wang hian in school ti hi vai tong atang kan lak po ani mai thei angai tan chuan chome tui tak ani a angai na lo ta ni ro he hostel a omte ho phang a omte le tiang tan te chuan in ane om thei viu mai thei I school ti anin taksata thatna anga maya tiang thatna te chu tar lang ila I school thian dietary fiber apai tama dietary fiber chung chang hi video ka siam to a hemi real tan te le taksatan te hian sel nan te tangkai a adu tan chon en thenga chakna hanti energy te paya carbohydrates te thum hi tlema zong apai ve a in school thian vitamin te po pai thale a thiamine riboflavin niacin pantothenic acid pyridoxine folic acid vitamin C vitamin E le vitamin K bo paya khang vitamin te kha kan tasitana poimo em vek me ni a mineral sa po calcium te iron te magnesium te phosphorus te potassium te zinc te apaya heng ba ka hian polyphenolic antioxidants kan ti mai apigenin le luteolin te apaya in school thian in calorie apai tlem hle a in themi thau le cholesterol te hi apai lowa anna le ara hian in hemi ekatinem theya dietary fiber apai tam ti to kha he wang hian in ek ati tama ek te poti nuama ek khal tu te poi awenga chopai tu apuya emi pum nuam lo pum no deuh ul kan tiang te po hi ati zia om the ni chuan school thi emi taksa rit lutuk tan in ti cher nan te bon tha a emi kan taksa cholesterol level emi won that dan te pon atangkaya control nan a tha a chuan school thi in emi zun hi ti tam theya he wang hian in zun har sat na nei tan te le zun in tan te a tha a in school e tam le e war hian in kan kala lungte omte po hi ati som theya riat ani boka antioxidants apaya antioxidant na tho chu hemi taksa timur chetu te po venga he wang hian cancer te le nanda ben bon phang te po hemi antioxidant hian aveng thina school thian apai thata wangin katian nada ben bon daka min ve him the riat ani in bp sang tan le hemi thisen jam khong kan ti mai atherosclerosis he te po hi aveng theya hemi folic acid hian in hemi taksat timur in siam tur hi apui theya school thian apai wangin hemi taksat timur risel na te pon thangkaya chuan school thian in DNA deoxyribonucleic acid hemi siam chho te po hi apui a hriat ani a hemi DNA kan ti chu in thla chhon na lam thil te hemi thla te thlenga kan ni na wong nung tu le timur siam chuaka veng him tu hi ni a in school hi ara te hi hemi vun thak an hoi te po hianin ati zia om theya anna te po e theya anna te po tha tho a he ba ka hianin anna hi an halila hemi awap hi pan chia te khoilia te an noila hemi pan nai te po kha ati chuak tha thei a riat ani khang kha school thatna kan soi thei tlema zong chu ni te se